menya uburyo butatu bwose dukoreshamo ijambo to sleep cyangwa se inshinga to sleep. Twagiye ubwa mbere tuyikoresha tuvuga kuryama, gusinzira ndetse no kurara. Kaduhere ku kuryama. Go to sleep, jya kuryama. Bwa kabiri gusinzira, she's sleeping, arasinziriye, arasinziriye. Hano ntabwo akenshi tuvuga ngo araryamye, she's sleeping, ahubwo turavuga ngo arasinziriye. Mwibuke ko kuryama harimo uburyo bubiri, hari kuba uryamye usinziriye, hari no kuba uryamye uri maso. Gusa hano uburyo turi kuvugamo, turi gusobanura ni uburyo bwo kuryama usinziriye utari maso. Noneho bajya muri comment section utubwire uko tuvuga mu gihe uryamye ariko udasinziriye. Ese tubivuga gute? Twakomeje kurara. Ibi by'abantu benshi ntabwo bari babizi. I will sleep at your house. Ndarara iwanyu. I will sleep at your house. Hano dusoma house ntabwo ari house. House, house ntabwo ari house. Gusa iyo bigiye mu bwinshi, iyo ari inzu nyinshi tuvuga houses. Houses za nibwo zizamo. Guys, iryo somo ryageze kuri YouTube channel yacu yitwa God's First English. Gerayo naryo urirebe. Ayo ni amagambo dukoresha mu buzima bwacu busanzwe. Gerayo nayo yamenye kuko nayo ni ingenzi kandi tuyakenera cyane mu kuvuga Icyongereza. Thank you for watching.